Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Di aku beliru hangni, hidon rakat lang hangni i Direktor juga Negrims, Dr. Bhattacharya, hidon ru i DHSMI, ibadai i Direktor juga DHSMI, Meghalaya, Berkumjuru i Dr. Tupnu, ibadai ru i Medical Superintendent, Jong ka Negrim Hospital. This is the break, ketiga break up, Jong ki positive cases, hapo ka COVID-19 status, Jong ka Meghalaya ka jongi. Arspa laipun reungut, kidi na po SKC Hills, ki BSF gilong personal gilong sispa prapu arngut, ki Air Force gilong R, ki bay gilong Sanfu R, hariboy ngidon R4 ngut, ha East Jante Hills ngidon arngut, ha West Garo Hills ngidon Kendai ngut, ha South Garo Hills ngidon arngut, ha East Garo Hills iway, North Garo Hills iway, bat kibla jam hadu menta gilong safun reungut. Kini gede ki break up jong ka COVID-19 status hapo ka Meghalaya ka jungi. Mendagasngi ki bangi yo ka kilong sipongut o khadargut boro. Mendagasngi boyo the new cases which is reported today, there are 12 active positive cases. Today only. Yeah, 12. 10 are from BSF and 2 are from Negrims.